نترسى جعسمانا ناكفا لصور حتى كو هبه لولات من مالك آفا اف سيركا قلي منه يه ببرقه افا منه تني اقلي من اي حيوان نازك گوری تبم و نگرینه روی خوشمه جارکی بکنه جگلی منی اگیتره اف چی تندیه اف چی ترسه آن لته حلال نابه او خوینامه آزادی مافی گلی منه ای خدا پرسته نوتو 2 سال بریانها اف قطعین کو مخوانده سعودا نتوی یعنی بزمان خوی ترکی استقلال مارشه محمد عاکف ارسوی به دناف شرط کو مرجع کو وینگ و هیام دا وینگ هی ترکیه کومارا ترکیه آوانه بو دو هیام دا نویسان و اف پیوین کو گاوا دی ترکیه مخوانده او بو خلاصیا ملاتکی نوتو 2 سال بریانها مساجین محمد عاکف ارسوی بکا چاوابون و هیام چاوابو کو ایرو هر وها سالوگرا نویساندنا سعودا نتویه ایرو برنامه داویه هفته بخصوصی و بتایبتی اول سروی مجاره بسکنه معلومه هیام داویده یعنی ام بجن دیرو که دا گرک جاران لسر وی که هاتا نقاش کرنه استقلال مارش بکا ورگرا و ور کرنه نه کرنه هر وها جامعه رکرابو رمضان ترگوت و اوان پیوین که مخوانده ایوی بون کو جنترسه ج اسمان ناکه و الله سر وسا دست بدکر ایران می بحثا محمد عاکف ارسوی بکن جیاناوی حیاتاوی استقلال مارشه سعودا نتوی چوان نفسانده بو امی بحثا وان یکان بکن دمیوان من سروی مسئله ایرو الاستودیا منن امی خصوصی بتایبتی بحثا وی مجاره بکن او کسی کن حال متواشد کن گوی خو باش وکش بر کو اف دیرو کامه دهب ماموسین هجا ایرو الاستودیا منن میوان من یکمین لیکولینر نویسکار هر وها جواکناس مفید یکسله هجای متبخیراتی سر چاوراتی معلومه خباتک و خدمتک مازنه دوی مرف سر دیلوکه بکه دما کو مر باسا دیلوکت که یا راس هجای متد که ویرام جبر کو خبات خدمتک مازنجی تلسر محمد عاکف ارسوجی هر وقت مشان دیه اما باسا وان یکان جب کن هجای من سر چاوراتی دوباره میوانه که مدی جیرو استودیو من اوجی پروردکاره ماموسته هر وها اوه نفشامه معلومه زارو که من مازن دبن حتی که چین زانینگه سعودا نتویه ده خواندنه لکا فکریاتا محمد عاکف فکریاتا استقلال ماشه سعودا نتویه چوا دزانن یا جی چاوای دزانن اما وان یکان هر وها اما جیب پرسن انصار یید ایرو استودیوم هجم چی بخیراتی؟ دشتر راضی بس باش راحتی انشالله راضی بخ باش انشالله مالتا و به هجای من دست خوشیت کن بریا که دست صحبتا خو بکن ما بحثا محمد عاکف ارسوی کرد گلو نزانم محمد عاکف ارسوی کیه یکی چوا بو جیانکا چوا مشان جبو وی ما ویدیو اکا تایبت حاضر کرد کرم که املوی گو داری بکن دورم دست صحبتا خو بکن محمد عاکف ارسوی زلام فکر او هلبستوان هری گرینگ یه دیروکا ترک نویسکار سرودان توی ده چیله پاشینا 1873 دا لفاتحه نافچه استنبول هاتیه دنی ده چیله پاشینا 1936 دا روژه یکشمی ده اپارتمان مصر یال بیوغلی جیانا خود دست دایه وای پخته که عمرکی مزن ده 2 هوکان دا جیدکه هلبت نوسایه محمد عاکف به شخصیت تکوشین و هنر خو کسی که وسابو که بهلن 2 هووکی به هزاران هووک جبوی هندکه دبیجن نیز و ناسکرن جبو انسان به خطره جیانا محمد عاکف خطره که وسا نزانه
دوستی وی پرنیز میتاد جمال کنتای وحاد بیجه جنیز و ناسکرین در حقی وی دا قزنجه که عباس حلیم پاشه که در دما خریبیه ده جویر حمیز خو فکری بوجی و ساد بیجه به هفرابونامه نه سعوداویه سعودا منه عاکف چه وقت به دکاره عباس حلیمه که ببینه لیکا از چاو عاکفه که ببینم محمد عاکف ده سال 1873 ده لستانبول لطاقه ناسوح یا ساروگزلی نافچه فاتحه ده خانیا جمار 12 ده هاتیه دنی ناوی وی محمد راگفه راگف به حساب ابجد ده هجری ده هفمنای جمار 1209 دیه اف جمار دیروکا جدایک بون عاکفه دما کو عثمانی وک زلام نخاش هاتبو بناو کرن او اف نخاشی د ناو عرقدارن دولتی او رونق بیرنده وک نخاشی کی بیوم روز به روز بلاو دبو شرطین هلوشینی هما ببیجد همو کسی دا بلاو ببو بهویتی او خوف بجیه کربو لی دیساجی همو کس د ناو هولدان اکی دبون عاکف د ناو وکی او نشوپی او دمسالا باوریه ده همو رنگ او تمن جیانا تاخی جیابو عاکفی کو تربیه زاروکاتی خود گرته بو ج پرورده حتی هنری همو تشت خدا بو ریا گل جوان کسان یک بو کو بو لوکوموتیفا تفگراتی کوشینا نتوی عاکف باش دزانو بو جبو شرکرنی جتوب تونگ بارود او اسکران گرینگتر تشتک دنجی هیا هیوی او بیرکی عاکفی که دما مشروطیت دویمین ده لفاکولته ادبیات درس دادن به وی نسکنی و دست بکر لستانبول جهین جدا ده مزگفتین مزن ده واز دان به نویس او هلبستین خوین که ده هن وشانین ده هاتبون وشاندن و بشکری ده و هلبست خواه عثمانیین که شرین ده سال 1911 ده یه ترابلوسکار پی و 2012 سیزدان ده جیه بالکانان ونده کربو و توهای وی جی تنه بو که آریشانا گل و ونده کرنه هزا ویا برخودانی نمایه عاکف ده همان دمه ده یا کتی دوجه به همه ده سنگی خدا بتفینن او ریک ریا حقه تجار و ناگرن دمشن ماته وطری وی بکه و نقامه یکانه یا حرم ناموسه مگر نفر داوین یکتی شر شهید بکه او محشر لهمبری ما دین و هاربه بر آرتشان عور کمکشتیان ببارینن ما ده سنگ دوجه ده ایمان یک نینه شاهی یک ایش یک آرمانش یک وجدان یک ما دل ده سنگ ده لید ده یک نینه به تبات دنیا هلوشه باور بکو او عنی ناهشه او رسته نویسین لورا شر جهانی یکمین دست بکرد شر لعنیان دومی جبو محمد عاکفی که دزانه بو ولات نتن استانبوله دما کتنا ریان هاته بو وی بکتا ناف گلی خو و جبو که گلی خو لهمبری ایریشین حق جهانی هزدار بکه وی به وان را رو به رو رونشتا و هیوی بدایوان نوتو دو سال بریانها که تیکوشینه که دجوار هر وها محمد عاکف ارسوی جبو که ولات رزگار ببه هر وهادا و روشه کاوسا دا جی سعودا نتوی نفسان چه کام اهنک بره خوب بدن و حیام محمد عاکف ارسوی هم جنیز و نصب بکن هجم فیت یکسل جمنه هجم و حیام باسا یعنی پیشیا کومارا ترکیه کرد که و حیام دا عثمانی امپراتوریا عثمانی اینده بلاف دبو بله دنبا شر دا بود دنبا حرب دا بود یعنی خلایی عول شيء بيبوه وشاخ او ايش اخي حيامك اوصل يعني مثلا چاناکالجی مثلا ما مست چاناکالجی شری چاناکالجی دی دات رزگار کرنی يعني او چه بونا و هم که چوابو دیلو که چوابو پیشیا سعودانه توی که ور نفساندنی يعني او چاق تبله بو وی جغرافیای دا وی منطقه تمامی دا يعني
نه هم آنادولی بو حتی سوریایی بو عراق بو حجازی بو مصری بو در دوری به مملکت البلقان هم بو اول شوه اوکی بلقانی فلکت بلقانی شری بلقانی دو شری بلقانی دو محاربه جنگ بلقانی چی بو بله دو جنگ بلقانی دا عثمانیان اردو آخوخی بلقانی روملی هندا کرد يعني جي دست دركت وان حتى قدرنا جي يعني قدر كي جي دست عثمانيان دركت بو بيتا قدرنا ديسا استرداد كرن يعني ديسا خستنا دست خو اما جي قدرنا بيشتر تف عرض اخو عثمانيان وعرض ارناوت بعرض حتى دركيلك بوسنوان درن دست عثمانيان دابا تج دست شو بو دو ساجی پاشه حرب عمومی دست بکر یعنی کرد بیشن خلایی عول بله کالو پیرمید گفتن خلایی عول راست بله خلایی عول گفتن او دست بکر او شو 4 سال او شو فلاکت کی نظمتر چه بو تب محاربه چه بو یعنی چند هفت حب جبهه عثمانیان هبو یعنی حجاز به محاربه حجاز به قناله سویشی به صار قامش پلان شرقی بو به شرقی بو جی ازر میده چه او چاش خو دبری دا حربا نوتو سیون دا کورسان کتبور قرص و اردوهان واندران قسمونه یعنی ازر بو حدود عثمانیان و اورسان بله ایجا اورس جوی پیدا وقتی که حرب عمومی درکت اورس کتنه ازر میوانده پلان دکنه حتی خاطنه برکیلا که موشی واندران خستن بونده دستی خواهی یعنی بله ده سالی که نکشی اوان işte sarı kamış işte که فلاکت sarı kamışı چی بو ورس ایدی نشیوه او که ببون موشی وان ببون yani ev çağı بله İlhacı Çanakkale bu Çanakkale anafartalar ev muharebe çi bu la ev keci kutul amare yani hem Rus hem İngiliz hem evki askeri Fransızın Suriye civanların olsa bu. بله. Ketine evandaran kısmına destek hoca Osmaniyan katandın. Yani akhu ardı Arabistan'ı Bilad-ı Şam derdor Iraq'ı Mıraq'ı tev evanj destek. بله. Pişti ko Mondros tarikeyi Mondros çebu ev pişti ve mitala Agerbes çebu Agerbes tarikeyi. بله. Ko ev çebu pişti ve şu idi Anadolu peştir tef ardu axıxay Osmaniyan Honda kırır. Paşa evki Yunaniyan destek. بله. هجم روشك وصدا مثلا يعني İşgala Yunaniyan destek. يعني إشغال يونانيان هبو عثمان الزافي أرده خو جوان دا كربو. بل حرب عمومی دا وصابو. مثلا محمد عكيف وهنجي يعني وهيام دا معلومة هم محمد عكيف كو هم حافظة هم مالية هم جي بيتاركه. بيتار bu mektebe beytari da خوانده bu. أوي تذكر هجام وهنجي مثلا أود روشك شواد يعني عثماني حقوق أرده ودنا بدو. معموليته ويجي bu yani beytari da أول معموليته ويش خو beytari bu. Paşa معموليته دنيجي. بله. فكر إجا أوكي سياسي جه bu. جهته ويش سياسي جه bu. بله. سر سياسة جه bu. أول تكليو بتحترق جه bu. بله. إجازة در دوران دقريان شوب روميلي وان درن شو أصلي خلقي أرناويدا خلقي شو سيسكا جندكي أرناويدا للكوسوف يعني بله نسكي قراداغية أو جندوان جوي هاتبو شو در دوران دا أغلب الروميلي وان فاشي شو مصري وانجرا شامي شو شامي مصري سدام اكو چه مصري شامي او چه جه مثلا دما اتحاد تراكي خي پیشي اتحاد تراكي جه لا دما واندا شو بو پشتويجي چه بو چنجار چو واندرا سدام اكو چه ودري چه جه چه لبنان معموريته لبنان شامل جبنا معموريته معمول بو بيطار بو جبنا معموريته ويشاند بو بله اما جغيني وي جبنا ارشاد جه پاشي کوشاندن این مصریجی تکلیوی به اوکی خدیوی مصری را یعنی پشتی بونه حکمدار مصری که عثمانیان ایدی
تمامی هندا کر یعنی حرب عمومی ده هندا کر ایدی مصر بو دولتی که اوک دولتی که سر بخواه تمامی yani deste İngilizan'dan Böyle. ise bir aileler tekeli olan hebu bir khidivanlar bir yani zari nevi evke Mehmed Ali Paşa evjana Arnavut bu. O Melike Mısır'ı bu? Melike Mısır. Böyle. Yani Mısır evan Osmaniyan vakti Sultan Selim'i avul da Mehmed Ali Paşa şandı buna Mısır'ı bu vali Mısır'ı Mehmed Ali Paşa bu koyca halka Arnavut'u da. بله. اوجی جبونا وی تکلیه وان بوان را هبو یعنی او که دوستانه دوستی ما بین وان ده هبو هوالی هبو او بله. سعید حلیم عباس حلیم پاشا او سعید حلیم پاشا یعنی تکلیه وی محمد عاکف را محمد عاکف بوان را هبو جبونا وی چود هاتا وان درن دیگریه حتی اکسوری جم ده او که خدا یعنی حتی جوانتی خدا دست بکر بو شعر نویسانده بود شعران ده قزتن دا ایجاد روزنامه دا ده اوکی دا مجله دا اوت کرا نشرت کرا جه متبعثه هلبستی کر yani şairan da nefsand mesela gencitiye xoda اغلبی هلبستی سر چنه yani disa لسر irşad ene nizanım gelo yani mesela mesajın yen parastını ya jine tevebune ya jite koşine helbesti vidam dibin اول اغلب ادبی bu edebi nefsan diye edebi nefsan diye yani ama براستی ساده ادبی بله ama paşi ko Osmaniyan zarf ketine zoru ardu honda kirin ardu zarf honda kirin yani muharebe Balkani van ko derket evça bale evça jidil servan ser siyaseti servan honda kirini yani ketine derdi ardu akhoha velati khoy yani اغلب ser derdi velati bale hece ser derdi velati ser derdi evke ümmeti اغلب ser derdi Cumhuriyetçi Mehmed Akif şu babi melaki baş bu müderris bu bale le Fatih evke medrese Fatih müderris bu şu cubuna xwendin şandı bu ija ez evi bejim ko cubuna xwendin şu qalu biri vici melabu le evke Arnavi dil ve gönde yani aileki melati bale yani belki de çen nesil قالوا بيري أبو أجدادي ملابونه أو بخو مالاتية كي مهمت عاكف أرسوي أو بخجي يعني وعز الدجال نجار إمام تيتكي يعني أو كي بفخري يعني أما حتى وقت محاربة عمومي دا دشا ألمانيا بله أو شا ألمانيا وعثمانيا متفق بول إجا هيسيري أو كي هبون دست ألمانيا وقت أو كي عسكري نوع عسكري فرنسا دا خلق الجزائر خلق مغربي فاسي وانجي هبون يعني اوان كو kolonyalist bun ki Van'da yani bindesti Van'da bu memleket بله. Tunus be Cezayir be Fas be جوه asker hildi dana Müslüman jid xistane askeri xwe awan jid ketana muharebe Navanda çel habibi hisirdi bun. Ketbuna deste Almanya ji Jubonavi ji Osmaniyan evkeşi xast. Ve azeki yani ko irşadavan Jubona evkevan. Ko limejbu wan bidekirin xutbe bidevan. Osmaniyan ji Mehmed Akif şandı buna Berlini. Evan de kampe hisiranda Mehmed Akif xutbe jwan ra xwanda. Bele. Yani vazifeye kavsam mühim da. Bele. Ev yek ne malı ما يعني tamam فخري malı ama yani vazifeye ne ve hatta resmi ويجي هي خطبه ده خلق لمجرين يدا هيسيري خلق مغرب الجزائر رونشتنا اوجي خطبه الدواء رسمي ويجي هي حتى رسم جلد السنه ده بله بهجه من افانكتو تكرجل ki خوش bu yani mezambu ko lfasel Cezayir da le mezambu ko kampanya esira da kampanya esira da افانكتو تكرجل ki خوش bu jem das خوشیت kim كيكن سازشت برسم بحثانه ki şahsiyeta Mehmet Akif kir yani بنجها ويدا يعني د خود جيانا خو حميد نوا ارشاد دا نوا
وەک بێژن تێکیلیا یعنی ئەو مسلمانە خڕا نەبێ هەر واددا ئەم کارم بەسا شخصیەتە محمد عاکیف یعنی یەکی سەیدایەکی هێژا بوو فەخری بوو ئەم بێژن دخواستێک و ئومەتا ئیسلامێ هەروەها بەلاو نەبێ یەکی چاو بە ئەم هەرە کارم بەساوی بکەن Biliz Hüseyin, em bu Mehmet Akif çi bejin ve ki masih hebe. Mehmet Akif kumevku nasıl ke behreke. Behreke. Miro ve her baş revşa velat, revşa civak, revşa her daim ne baş be insan bu vakti kebe holi. Evci Mehmet Akif bu. Mehmet Akif bedenk bu. Mehmet Akif mirovaki halakı bilind bu. Mehmet Akif dozavi İstanbul. Riyavi Riya Xudibu. Muhammed Mustafa Riyavi idadı şu. Le Dilocan bu. Agit bu. Revşenbir bu. Müttefekir bu. Münevver bu. Benfre bu. Hişyar bu. Vakta zori da dikoti herkesin ne tırsın. Vakta tırsın yine. Rabbim piya. Evi zulmü kabul nekin. Emçi bejin marşa serxabini da azadi da yekemin da dibi ne tırsa. Ev ne tırsa da Muhammed Mustafa Hazreti Ebu Bekir hicreti Medine dibin şevk sevrida mağara yani şevkta sevrida dibi ne tırsa. Hudi camiye emi bir revşi da xılas bin. Merfeki beynel minel bu. Beynel minel bu. Ve gabi emitkan evi bejim. Yani tiştek otu beşi vasfeki Müslümana. Müslümana. Beli. Yani vasfı Müslümana da tiştek otu beşi hamici xodigrin. Tabii Mehmet Akif Ersoyji insan ki xwenda bu, zane bu, rewşê baş dizane bu. Divê heyamê de mesela dinava wî mesela tekiliya wî siyasetê jî hebû. Lê qeberê xwe neda wê ew ka siyasetê? Kastamonu'ya da hutbe kiti camiye. Dedi ki siyaset müdüre. Müdüre siyaset boy insana. Böyle. Ev vasıta ke le ev da vakta marşa azadi ku dibinse dergah tacetin Ankara hamam önüye. Böyle. Xalat evi penset panote. Ez naxazım dibi. Naxazım ne dinem evi peri li vi çağı da Ankara sarma heye bageri heye zibistana vi ev zaxma pardesiye xoy paltoya xoy dede havale xoy vi zibistani bir palto der bastık yani merfeki isacı eve ama bir cömerte çete derdevi kulavi Müslümana devlet Ali Osmaniye bu revşovi digri marşa Çanakkale'ci kudeçe Mısır da dimisa Seyda Rasta bel Mısır'ıydı. Burada dimisa ku Çanakkale'de ku am serprazdım hatta sibitu duadık meşdik digri yani merveki yani hece mesela tişteko aziz bin Mehmet Akif da yani Suudan etevi be hünceta fikrandına İslamiyete Müslümana nefsandiye ko her vaha تباسكر تقول نترسه فوق أو محمد صلى الله عليه وسلم أو حضرت أبو بكر دشكفت دانه وأوجد بيجي نترسه خليت على الجمعية دسبيكا سعودا نتويجي يعني بيجي سعودا آزادية مارشا آزادية جي وين دسبيتك تبي أفجي جرينجيا محمد عاكف كو شخص مسلمانه شخص جريدة إسلامية أفجي نشانة مدة تدرباره محمد عاكف تا تماشاوان نجا ما سرفي مجاري ما بري ميكروفون خدا ذكا كان هر وها مج اكاديميسيان بسبوران ما جو كان محمد عاكف ام باش ناس بكن بكا او چوايه بكا چي گوتنه دوران ديسم ele بدر Mehmet Akif hem roşenbire hem insaneki alime hem hakime behtir bir istiklal marşı yani marşa netevi hati naskırın ne böyle
وەک چەنەقەلە شەهیدلەرە دێشیرێکی دها وەک ئیستیقلال مارشی ئەم کارم بێژم بێ مەشهور هەیە صفحاتێ کتابە خۆی صفحاتێ هاتیە ناسکردن لەبێتر خالکوی بە ئیستیقلال مارشی ناست مەمەد عاکیف بردە فەرقاوی ژوا ڕۆشنبیرێوی زمانی و عالمێوی زمانی كولتورا شرقيجي چاندا شرقيجي زاني بو المدرسة هناك خوند بول جنباوي خوا زمان عربي زمان فارسي علمي بو تركياوي يا عثماني جلكي بيشته بو وبرجي أوروبا جي ناسكر بو شعر أوروبا ناسكر بو أدبيات أوروبا چاندا أوروبا ناسكر بو هردو آن قريب و هرد كابين جم هفدو فرقاوي وروشنبي روي زماني أول بشعر كفكري دركتي بيش او فكره خوي اسلامي حماندي بحثاوي كريه بلو هاتي ناسكر كيف هم انسان كي نفسكاره هم شاعره هم واعظه بزياره هم خطيبه يعني وقت الحرب الجهاني يا عولده هم بالشعر خو بحث حرب چنقله مشهور كليكو عند دستانا چنقله هم نبر سلطان احمد هم الميدان شخل كيره جقدر خبر دايه نطقي مشهور هم الجامعه وعظ دانه جرك خورطار جرك قال توير او دعوه يا اسلامي ودعوه يا نتوي خلكي خور قوتيه الجوري عكيف أساس دعوة إسلامية جرك مسلمان نا أرتشبن أهل أمتبن هبطي هبدو بكن هبدو بقرن بزمان يبجد الحقيقة أمباليزم ودار كبن تمل فكراوي أبد بشتي حربانة تويد أم بيزن مسابقة جبو استقلال مارشي تشيبو أساسا حفصاد وبيستو چار حب شهر هاتن نویساندن لبلا معرف بقاني بزماني وزير پرورده حمدالله سبحانه تانروver البا شعری هنر نریو حواله خو نرین کو کسی کو جی عاکف بگرتنه بله یکی ولو لازم بو کی کو هم دوره عثمانی زانبه و اوروپا زانبه و اسلام زانبه درما گل زانبه و یا تف به هور زانبه و یا تف به خندر و شعر کی ده هم هنک اماج نتوی هنک اماج اسلامی کار به هور به سنتزک و به شعر کی گل کی قیمتلی هم جی بوزنك خوشك جبول حمد صبحي رجع كريا محمد عاكف خاصة شعر استقلال مارشي نویساندیه شتی افاده ویره بلکه چند سال جاردی هنکا خوست با عاكف دجبیرا کرن جاری دوره کو ام بجنی 28 شوبات 28 اثبات ده دوره مشهور ده جاری خوستن عاكف بدن جبیرا کرن لبلا عاكف هم استقلال مارشي عاكف چنقل شهیدان دستانیه عاكف صفحاته عاكف فکرک عاكف دورك كسي كاربه بو عاكف هشي مرات ذهن قال درخه تقوت تنان راست يعني محمد عاكف بخو اصلي نسباوي ارناوته جا ارناوت لغيه وكسكي قالك بنابو دنگه عالم نویسکار هلبسوانه کی بنابو دنگه و ناوی بابی طاهر افندیه و شهر ایپگینه اسلیوان شهر ایپگی لارناوطلغ بالی به دولت عثمانی بیه دناب عالم اسلامی دا دوی عصر دا دوی زمانی دا به ناب علماء اسلام مشهور دا نابی درکتیه نویسکار کتابی وی گلکی به نابو دنگن کتابی که وی پر مشهور یکشه نابی صفحاته و استقلال مارشی خوداتن ملی مارشا مملکت ترکیه گشتکیه و به نابو دنگت دیدا جی خصوصا دناب استقلال مارشی دا جی و جسارت و هجوم على سر دشمن خدا gerçekten پر مهمه پر گرینگه تیدا دناوا ویداش کتولی میزد که حقیقتا الفاظ معنوی و جسارت اردیا اسلامی لقاسی کفاری پر عجایب جدرته مرولی میزد که مرولی حیران دمینه دوزاوی حرکا اسلامی بیه لیبلی او حرکا اسلامی جه خصوصا تدی به زمان ترکی بین پان اسلامیزم یعنی لسر وی حرکه سکنی گنالده با عالم اسلامی تمامی وی گبه یک و لقاسی دشمن اسلامی مسلمان گبه یک لسر ریچا سید جمال الدین افغانی و محمد عبدو ابریچا هان دوماندی حتانی مرنا خوشی دبی حالی دابی گنج لگا آنها گنج جوان ایرو کگا و هم صفحاتش بخوینن
اجاره چکی گلک مزن در خنیانه صفحات دا کمر میزد که صفحات نشعر کی ساده عشق و مثلا بیجن معنویاته صفحات دا علمك هي علمك ور هي و جوان اسلامي گشتي پیش دا تعمده و دبي پیش دا هرن حركات شريعتي وإسلامي وقرآني حركات يكتي عالم إسلامي لصفحات دا دقلك بيتي ويدا وصاهنن كي حتى عقيدة جتي دا هي حتى نتركو تقابل صفحات ميزت كي منهجا ريا كمر بيتشا بيجي جمرادا يكتيا إسلامي وقشتك تمامي تدات كي وكي كو جنزي صفحات بخوينة قلك رنفين بكي كو محمد عاكف كيف يا شخص كي شربيه محمد عاکف ارسوی یا جی بناوی خو بتایبتی کو کرد جراد جم محمد عاکف ایرو سعودا نتوی یا جی سرودا آزادیه نوتو 2 سال بریانها نویسانده ایرو ام جیانا محمد عاکف و هر وها و حیامه چوات نویساندنی مساجین وی چوابون اوانه کان دا آخفن کو بتایبتی ام زانن سروده ام باش زانن یعنی جبر ام زانن لمعنین و چواهاتی نویساندنه ته چه معنی حیامکا چوادهات نویساندنه محمد عاکف یکی چوابو مخابن که ماسیا مهیه ایروی وید که من به که ماسیه بگرن ده میوانه من استودیا منن یک میوانه من مفید یکسل هر وها نویسکارو جواکناس و لیکولینر میوانیم دیجی پروردکار و ماموسته انصاریت هر دو جل استودیا من هجا مهانی حتی داره که محمد عاکف من شخصیت تاوی و هیام جی مهنه که اما بحثا و هیام جی کرد سعودا نتوی ده هجا من نها افجی بالکشه بلکه کسی اینکو خوانده بن باش ویتینه گیشته بن ده سرودا آزادی ده هجی سرودا نتوی ده هجا من بحثا ترک پیوا ترک در باسنابه پیوا عرب در باسنابه پیوا ارکاتجی در باسنابه اکراتجی در باسنابه بله yani suruda neteviyacı suruda azadiye aslında emtikarın bejin ku behişmendiya ya Müslümanan tamamı ümmeti tamamı ümmeti hatiye nefsandi ihtiva kiriye hecen devir de merçit kare beje yani şkol ser evki ümmeti yani rola Mehmet Akif şu devir de beguman heye yani neteperestiye mesela 724 uçak yani müsadaka efkir bun vekir bun. Bele. Müsadaka ki vekir bun jibonavi ki can kazanç ke jeram kafattı dana. Bele. Usa yani Ankara usa. Pensad lira de dane. Bele. Vekalete maarifi usa kararda bu ev çavcı. Hamdullah Subhi bu Hamdullah Subhi heval hev bu. Bele. Akif 724 şair nivîsandı bun, helbest nivîsandı bun, şandı bun. Şairan yani, şairi. 724. 24. De nava vanda leyn herin, egleb ser neteviyi çevi bun, ser ümmete jî nivîsandı bun, herkes bu avi xwe nivîsandı bun. Bele. Evantiştan. Leyn herin, yani de nava vanda evknave, yani gotin, çula Mehmed Akif, Hamdullah Subhi gotu, çula Mehmed Akif nanisine. Mehmed Akif şi gotiye un caize dedin yani un mükafat dedin. Bele. Jibona vi pere ez non bisine. Davam pere ne yani jibo dava pere non bisande. Bele. Yani ko dava vi pere be merif jiddili xwe non bisine. Yani jiddil non bisine. Çako jiddil non bisine kere tişten ay gerek ev işte o jiddil be. Bele. Jibona vi gotin tamam en yani perixo evke be bakşe yek cemiyeteki yan evkeki teşkilateki yan vakfeki bir de vakfeki evi tasadduk bu evi peri tamam sonra Mehmet Akif'i musajbunavi evke işte kabul dike o çarjı dergaheki la Ankara heye hamamını تاجر العنقرة ضعف درجة دوي درجة هيدا السكنة يجي عنقرة فقير بو جيكي فقير بو أو كيكي بو باجارة كي بتشوب بو عنقرة باجارة كي مغلنا بو أو شو يعني بينا هما قصابة كي بو أو كي بو غزاي كي بو يعني هالشي ولايات بو أما مغلنا بو يجي دوي درجة تجدين دا راد بو رو نشتا رود نشتا imkanata van tane bu, ağırlığı ev kıvit tane bu, mal tane bu yani, çok
İca lübe evi nivisan yani lübe hatta duvarı da evki kağıt destevi da ne bu kağıt ne dita çok fakirti bu muharebe bu taze Osmaniyan ji muharebe derketi bun ica Yunaniyan ji ketbun nava İzmir'e on deran ide xistbun destefa hatta hatına nizam şu hejem mebaskır çaketi bitene hebiye bele yani fakir biye yani disa ji wi peri kod dibejin hejem dibejin çevlik ki sadu çilliraya derketi bu istifak kere bu şu kujbuna wi levi ser duvarı destevi da bina bizmar be evkan evan evşali xwa evki xwa çen hab evki xwa مصري خو نویسان بوده و ثاني نویسان يعني باشه کو حتى خلاص كر 10 قطعه نویسان بود 10 قطعه خلاص كر باشه بيشون بينهر الحمد لله الصبحي اوي افكر وي خوان شو جراي بل اوي او كده مجلس ده خو ده بالقرار ده بود مجلس ده او كي مراسم كي çeker مراسم ده خوان جو قبول كردن yani bu Suruda Azadiye hece mi tabi Suruda Azadiye yani hatta kabul kırne yani eva besteyavitine bu jumana ebed ve avul goten juguftayo vira eme pensat lira bidin jug besteyavi jaji em hazar lira bele jo pişti bir çel hab beste çekerim bele yani çencar beste ser istiklal evki Suruda istiklal Suruda azadiye çeker. Yani wehenge bahsa Mehmet Akif ken sadu 40 lirayı hejemin çevlikek çiftlikek dağıta krine 500 lira jibo madde qıta dedane dinav ve fakiriye da dinav ve belengaziye dinav ve tenebune da ko hejem tabaskir khala ha bu wehenge bel khalayı bu şu disa kabul nake yani Armanca bir şwa ne ve Hazravi ne ve ne perene şwa dibe mervena baş naske nizam hejemin yani ser evki xwe Mısır bu ser yani fikra xwe Mısır bu bele yani kabul nakme bir peri kabul neke evk neke yani şu buna çe şu evki enada Arnavidan meşhure yani enacı bu şu yani Aynada wan meşhura Mehmet Akif Şik Arnavut bu. Go kabul nekin. Ko sozekidan Arnavut'dan sozeki dedin de bejim besabes. Go besabes idi kat kabul nekin. Kabul nekin. Hejemin naha mesela mebahsa Sudan netevi yani diğer roşiyatiye nefsani. Gence men naha çoğan mesela Suudan netevi ya cem bejin Suruda azadiye yani çoğu tedgehen. Geçne kaman çoğu heye. Birisi şeyin Suruda azadi helbesta heri başa şahesere manifestoya manifesto sadece boy devlet Osmanlı nine yek milleti güç Müslüman bej boy wan rajiye wan ra reyek nişandıke wan ra dibece Rabbin netirsin hişarbin bukhunun boy vidvece ica emevi gereke servi rınd sekinin evi rınd bukhunun zarok evi himbin em evi de xazın ki çakina bejin em bejin Mehmet Akif ça baweri kidiye isa jiyaye hayata vida ravşa vida jiyana vida Kur'an ve sünnete em de bejin em evi Mehmet Akif peşi dago İngilizce sade işgal ne kidiye yani dagırkır ne kidiye İstanbul'u proje xubaş hatine el proje rınzane Mehmet Akif van radibece dibe emi eva bela eva revşa ne baş eva roja reş ve xlas be ve xlas be hun bawari bikin bawari xude bikin gerek emevi bu yer yavi axaftanavi fikri mesajı em menakıbevi gotinevi fikri romanevi tiyatroba helbestra weşaba programa evi himizarı xu bikin. Saat hoş. Hejemiş xod Armanca meji eve ya rast yani ve bernamede Armanca eve yani Mehmet Akif baş nas bikin. Çavatiye nefsanda baş falan bikin. Suruda azadiye mehen zeyetirci hazbikin. Suruda azadiye de ev mühimmed be yani hakkı ve milletiye. Beli. Beli. Yani azadi hakkı ve milletiye go
کو او كوي إيمانا ويجي حقي رهي ساعت خوش يعني اف زعمه يعني ما دام إيمانا ملة ما خلقي ما جي حقيرة يعني جي خديرة إيماناوي أو كوي هيا باراستناوي جبونا أو كي خدية عبادة وان جبو خدية عبودية وان جبو خدية استقلال آزادي حقي وانه بله بريز سين في عليدا جي أمتي كردارا تركارا عربارا عجمارا ملت إسلامي را دبي هن نبن يك هن هرن يك ويك بله هجم مالا و آوا مسافت خود دوام بکن اما بری خود بدن وانی افجار تماشاوان ایجا لوی درجی لوانی جی اکادمیسیان المد درباره محمد عاکف تا اصول آزادی دا بکا چی گفتن دور دسمل بدره مارشا سرخابونی yani netavi geleci netavinin ya serfabuniye ev bu ümmeta İslam'e yaskiriye ev yani ne bu kavmeketini hatiyen nivisandın zaffe ve servah naben ev ne nejat pereste ev taraftarı ümmeti vakti dibecitten millet aklevi da ümmet heye ve çende zav kıymeta ve zedeye dibecitten بلابونا امت زاو بوما تشتكي نباشا ضرر و زيانه و سر امت زاو زده ترک کرد و عربان عجمان امت یدو دور کرن هندک ظالم رابین سر مدنیت بس کرن بس مدنیت کرن لبل نه مدنیت آرمان جوان نه مدنیت بی آرمان جوان او بی امت بلا بکن عرضا İslam'ı kat biken, parça biken avcikirin peşveci şun arada İslam'ı kirne çan kat. Muhammed Akif paca ve ümmetiye lazım em mirif jukhura mesajıya, peyamoya, manavi bigre jiboy ciwana ji genca ji jibo ümmeti ji ya vegave jmara elzem eviyeke. Yani Muhammed Akif meçim bu paca ümmetiye dühündiri ümmeti da çı dışkhole çı vedikeve ev pacera derdikeve. Muhammed Akif mervek usane. Dema gotin Mehmet Akif ez dibêjim şaireke İslamiye jibuna İslamiye hayata xwe berdewam kiriye miru difikirte hayatawi da tedrisawi da gelek cihanda tek hayawi tek derdevi İslam buye jbunawi qase em bêjin Akif jmera mînakeke jibuna müminan mînakeke hem derdi İslam'ı dikeşe hem derdi devleta xaya netawi dikeşe jbunawi ji Akif geleki giringe. Mehmet Akif Ersoy hem alime hem şaire hem edebiyatçıya و Mehmet Akif Ersoy gerek boğa biken reyberek Mehmet Akif sevdaliye memleketi xabu لسر memleketi xad derşatawi bir kalama yuhatan nivîsandin Mehmet Akif marşa xada behsa millet etketin ew millet em bêjin sadece millet nîne ew millet aslında ümmeta İslamiye em bêjin dixwazitin ümmeta İslamiye لسر dünyayı da bibe serkeftin. Akademisyenin me de derbarê Mehmet Akif ta wiha axifin peyvan gelekî girîng bûn ev ca me berê xwe bidin İstanbolê hevalê me Erol Başak li gel min e li gel wî jî mêvaneke Yusuf Tosun ku ew bixwe sê pirtûka li ser Mehmet Akif Ersoy nivisandiye her wiha li fuara pirtûka jî Erol sibata bixêr be mêvanê te jî li gel te ye ez gotinê bidim we. ولی حسین اکر سبه 12 آداریه 12 آداره تی چمانی و روزی سرودان تی یعنی استقلال مارشی لمجلس عاطفه قبول کردن در سال 1921 دا 97 سال سر درباسمون tabi استقلال مارشی 97 سالنجی ل ترکیه تی خواندن معنی میه بحثا چه دیگه بحثا
azadiye ve millet edike dedema harba istiklal de hatubu nivisandın o mühimiye Akif em liser ve bakıvın meyvanemin heye niviskar Yusuf Tosun liser Akif Portokin wihe nehri davici Portokeki nu derket binavi Akif'i anlamak ama hem liser ve bakıvın hem ji bahsa istiklal marşı o Mehmet Akif Ersoy bikin mamozde Mehmet Akif şaireki hecaye li em heneki bahsa bikin İstiklal Marşı nivisan diye Mehmet Akif bu kadar keseki çavaya. Mehmet Akif Merike mezine, Merike rinde, Merike gere. Mehmet Akif doğruya şaire ama Mehmet Akif heri şairiyevi mücadele vici perinde. Vakta mücadele Cumhuriyeti yaşamış bir levedere kitap yazmış kiriye, dergi derxistiye, camiye ve hazdaya, katiye nav millet gotiye ki işte vatana ve desva dertene, levedare düşman hatına vatana me ve hele da Mehmet Akif millet bilinçlendirmiş kiriye, gotiye ve mücadele cihada, İslam, Müslümanlık destme derdekave varın sahibi Müslümanlığa bakın, vatanı ha, memleketi ha ve hele de mücadele bakın. Ve hele va Mehmet Akif şairi ha haya doğruya ama mücadele ha le şairliği ha rentreye, vetreye, petreye. Seyve ama Mehmet Akif rend faham bakın. Sadece hele şairi ve edebiyatı ve dergi ve kitabı ve ne vakti ki ve vasanadaki mücadele haji ama rend faham bakın. Seyisi mücadele kiriye sey davi çiye cepha çiye meclise çiye sürgüne ama ve rend faham bakın. Hala vasalna yani daha da Mehmet Akif'e rin faham bakın. Çünkü 100 sal berveyle teze imina hevdine. Leve çağacı düşman hatiye memleketime. Leve çağacı düşman seyi Müslümanlığı, İslamiye sağ bakın mücadele kiriye. Teze cive dikine. Teze cive tene memleketime işgal dikine. Tene vedere fitne dikine nav milletime. Teze ise düşmanı ve çağı düşmanı teze aynine. Yani tecrübeci 100 sal beri Akif jiboçu mücadele kiri be lazım emji naha usa mücadele bikin nafsa rafşa naha yani hali naha o 100 sal beri vaki heve mine hevdine 100 sal berve 100 sal teze şartı xo hedefi xo aynıye düşman hazdike ki dixwaze ki Müslümanlık levedere sağ boğa. Levedere milleti İslam levedere sömürmüşkin zenginliği levedere bir memleketi ha bir tüm bir hevdera fitne havin hevdera mücadele havin hevde bışkırın memleketi ha parçalamışkin tezecibi aynı nakine selsele berveci biya kırne seyve milletime dike uyanık bu milletime dike Mehmet Akif Emine Mehmet Akif değer Medine ren nas bike 100 sala berve 200 sala berve keçtol mücadele kiriye seyisi mücadele kiriye hedefi ha gisa aynıye 100 sal beri bu lüve şereki ha bu gele lüve Anadolu'yan bejin tev be hevra lehem beri düşman bun yek şerkirin o azadiye xo istiklal xo kazan bides xistin yani kazanç kirin o Akif şile servan marşeki nivisan istiklal marşı bece mane ya hiç ya ev marş çavate nivisan leve çağı millet İslam millet Türkiye millet vakti Cumhuriyeti le cepha mücadele kirine harp kirine sey beraberliği xo sey tev mücadele bikin milleti giya marş kıhaya ama marş ama tenne
ve şahaya ki devlet edine ki ekot işte klame kha dedine yazı tişki khay şarkı kha Türkiye khana ama Mehmet Akif ve marşa teklifi Mehmet Akif'ine Mehmet Akif kutiye ki ve seypera marş ke yazmış nakim yarışma avkırına hafsede sivçar şiir hatına ama tü nevine marş. Başınca çüne Mehmet Akif rica kırına viş gotiye şartıkımı tane heye adakım para mara nagrim. Adakım ve sey millete xo bakım yazmışkım. Sey mücadele adakım bakım. Çünkü bu mücadele İslam'a kabul kiriye dö rada dö şevada ve marşa yazmış kiriye ve marşa içinde ezan haya bayrak haya İslam haya mücadele millet haya marşıkı mezine dünyada marşıkı minavetine Mehmet Akif zaten gotiye ve marşa tekrar nikam yazmışken tükaz nikam yazmışken ancak ev şartına bugün ki ve marşa tekrar yazmış bu ve hilera ve marşa mera pir önemliye önemi xo hem ve vakti ve hem evara xatireme teze gencime teze mahallimeme işçiyeme mahamireme ve marşa dikim pir fahm bikin ki bir nakin وقتی من نما حوال دبیجن وقتی من نما لیز خوازم ویجی برسم نه تا پرتوکات خدا گوتیه عاکفی anlamak yani emci akif hem bikin gelo nefşe naha yani gencin naha em ji akif hem nakin em çavaje hem bikin bu kurtasıcı اره نه دوریه محمد عاکف هست که زانه نوی وی زانه شیری وی زانه کتابی ناوی کتابی زانه اما هلی انسانیت وی هلی مرلغی وی پر نزانه Mehmet Akif bana yazmış kirine yani şiir yazmış kiriye, kitap yazmış kiriye, dergi derxisti ama Mehmet Akif vana vettireye. Le şiire daha gertireye, le kitabı xo daha gertireye. Evya mücadele xo, dava xo sevi insaniyetiye, sevi İslam'e kiriye ve mücadele xo. Sevi gencime teze sadece navi ne mücadele vic dikim fahmkin. Ki teze evnaji xo yetiştirmişkin, ev gejnaji teze düşman derme heye wana çutul mücadele bikin, wana çutul dahaviye bikin ki wana fahm bike. Seyve eme Mehmet Akif rind fahm bikin ki em mücadele xo dahaviye xo jî rind fahm bikin. فارج نافار هي بلا جوان ورن ببینن بکرن بخوینن. آره انشالله işte hafta که بداره فوار هی با فوارا işte کتاب ما بداره هنه ام دکنه گنجارا ایک کتاب حز دکن را خبر بدن کتاب خواه میزا بکن اما اورو بداره نه ایک وارن اما تب بجین ببجین. ساعت خوش من. برخودار خدا و راضی باد. Hüseyin Eker fuara kitaban heye lisiyen arı emci bir mamusta Yusuf Tosun'ra liser protokolü akıvin. Tabi Mehmet Akif helbesvane ki geleki heja o gavreye be qasi 5 dakikayan emni karın bahsavi bikin. Li kesin kod xazın liser Akif xabiginin ve protoket karın verin ve fuarı iro niviskar Yusuf Tosun jilivre dikare protokan jixwande vanar imza jibike o ev fuar hatta 4-5 rojanji de devam bike emve gavi sohbet edip kadın o gotun cevara belim Hüseyin Beli tamaşavanın heja Erol Başak li gel mevu li siyenare li İstanbul'e her vaha Portuka ko binave Mehmet Akif nefsani Yusuf Tosun ev buxwe li yeni vekbejin li siyenare li expoye li benda xwînera jî ku tel pêkir nebêje axe bizanibe bi bîr bîne bi hazaran bêkefenin dibin axê de
di zarokên şehîdanî ne eşîne bal û kalê xwe heyîfe ne de vî welatê mîna bihuşt ku bidin te cîhanê jî. Kî ji bo niştimanê min a bihiştê nabe feda. Ger tu wek rêzgirtinekî ye. Nivîskar Bayhan bi hemû hûrgiliyan behsa nivîsandina Sûruda netewî kiriye li ser çîrok û dîroka Sûruda azadiyê sekiniye. Cîhanê tenê min ji niştimanê min neke cuda. Girîng e em ê bas wek bêjin di veterê da her wa Sûruda netewî hat pirtûka hür yaşadım hür yaşarım rawere ser ekranê dura me berê xwe bidim bi lawazên bipeyvên Kurdî İstiklal Marşê jê me godarî kir. Netirse ji esmana nakeve ala sor heta ku hebe li welatê min maleka ava ev stêrka gelê min e yê bibirqe ev a min e tenê a gelê min e. Berhema hêja hür yaşadım hür yaşarıma nivîskar Fatî Bayhan weşanxaneya Tîmaşê weşand. Ev kitêb hem ji bo Sûruda netewî hem jî ji bo milletê Tirk wek rêzgirtinekî ye. Nivîskar Bayhan bi hemû hûrgiliyan behsa nivîsandina Sûruda netewî kiriye li ser çîrok û dîroka Sûruda azadiyê sekiniye. Ev kitêba qîmetdar bi formateke helbestî hatiye nivîsîn. Destana dîroka milletê qehreman, îman û esaleta wan e. Bi taybetî jî Bayhan li ser van mijaran sekiniye. Sûrudên dewleta Osmanî kîjan bûn. Kîjan stran weke Sûrûd hatine xwendin. Ji bilî Mehmed Akif kîjan edîb tevlê pêşbaziya Sûruda netewî bûne. Fikra Mustafa Kemal Atatürk li ser Sûruda netewî çawa bû. Akif çima helbesta xwe bê îmze teslîmê heyeta pêşbaziya Sûruda netewî kir. Nivîskar Mehmed Akif çima Sûruda netewî tevlê pirtûka xwe sefahatê nekir. Kitêb Hür yaşadım, hür yaşarım. Nivîskar Fatîh Bayhan. Weşanxane Tîmaş. Pirtûka hür yaşadım, hür yaşarım vî rengî bû. Em ê berê xwe bidin nivîskarê wê pirtûkê Fatîh Bayhan Xoşka Henife niha li Enqerê ciyê ku Mehmet Akif bi taybetî li wê derê jiyaye li dergeha Taceddinê li gel me Henife sibata bixêr be mêvanê te jî li gel te ye Fatî Bayhan me pirtûka wî godarî kir her wiha xebata xizmeteka li ser Mehmet Akif li ser Sebîr Reşadê jî dike Henife gotin gotina we. Baş Hüseyin weke ku te jî gote em niha li dergeha Taceddînin. Li vê dergahê helbestvanê hêja şaîrê hêja Mehmet Akif Ersoy not û heft sal berê li virê İstiklal Marşî nivîsî bû. Niha mêvanê me nivîskar û edîtörê Kovara Sebîlûr Reşadê Fatî Bayhan e. Zamanekî edîtörê Kovara Sebîlûr Reşadê Mehmet Akif Ersoy bû. Piştî 5 salan vê vazifeya bi qedr û qîmet Fatî Bayhan girte. Na em ê jî sibê jî bela ku dozê adarê ye salvegera qebûlkirina İstiklal Marşê mijara me jî ev e em ê jî bi mêvanê xwe ra jî li ser vê mijarê biaxivin. Belê mamoste hoş geldiniz yani Muzaffer. Hayratın ve şaname navxêrê dabin sağ olun. Awil dixwazim vê bipirsim. Marşa İstiklalê Sûruda netewî dema hat nivîsandin wan şert û mercê li welê çi bûn. Helbet dixwazim behsa vê mekanê bikim ku di vê mekan di 1922 de Marşa İstiklalê li vê derê hat nivîsandin ji berî gelekî bi qîmet e. Wextê marş hat nivîsandin İstanbul, İzmîr dibin dagirkeriyê heta Sakaryayê dijmin hatibû. Afyon, Bursa, Dinav, Dagirkeriyê da bûn. Akif li vê derê pê hisiya ku Bursa hatiye îşgal kirin û helbesta Bilbil ji vê derê hat nivîsand. Adana Hatay û gelek bajarên mühîm yên Anadolê dibin dagirkeriyê dibin îşgalê da bûn.
اساسا مارشا استقلال بریا زافری هاتبو نفساندن لی مارشا زافریه گلو او شعور امت و یکتیا کو مارشا استقلال دائما ام چواد کارم بگی نفشنو مارشا استقلال ده بجه حقی ملتی منه کو تابع خودیه و صاد بجه ملت او کو هیمان حمو هر تشتید خدا دهن درینه ده بجه کو استقلال حقی ملتی منه باورمند منه او ملت باورمند قصتاوی حمو امتا اسلامیه مارشا استقلال بوی آوای شعوره که استقلال او هیویه که سبروجه دمه لو ماجی ترک کرد چرکز عرب اف مارش اف سرود جبو حمو امت تبا وک مطابقاتا که هفکار و ده قرآن کریم ده انفال و توبه دور ده جهن عاطف هنه ده بجن نترسه که رسول الله حضرت ابو بکر رد بجه نترسه و یعنی ده سوره توبه ده در بست وی هفو که ده سپید که افجی مساجه که گلک مهمه و 12 آیت قرآن کریم عاطف تفردت ده هنه گلو ایرو و سبروج و دما جبو ام ونگرن دما سرودانه توی ام دوی چی بکن تابی همو درد عاکف اتحاد اسلام بو که همو مسلمان هم بر گاور هم بر امپریالیزم دناف اتحاد دابن العراق حتى بغداد حتى كركوك حتى مسول حتى اشكودرا الأويغور حتى هوراسان وحمو إنسان باورمند ببن يك وبهفرة لدجي امبرياليزم سكنك هلوستك نشان بدن دكوفارا سيراتو مستقيم وسبيل رشاد فكر خبات وي حمول سرفيبون جاردن جبو امپریالیزم وی ولاتی وی امتی اشغال نکن داگر نکن د چارچوبه اتحاد اسلامی دا لازمه ام یکیتیا خو محفظه بکن بپاريزن مارشا استقلالی هر روز دوزده عدار دا نه جاردن دوباره خواندنا مارشه جبو استقلال و استقبال به هویرتر شه اتحاد اسلامی به چیکرن جبوی ام و پیروز دکن دوستن حریف نزک این عاکف سلیمان نظیف بابانزاده اف کسین مهمن دیاربکری دیاربکری دوستن وی کردن عاکف بوار مشیا و د شهیدگاه ادیر نه قاپی لالی راست و چپ لوی دره گورا وان لگل هفدویه لکلک هفدویه Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Em gelek spas dikin mala ve ava dejwar zibe. Ez spas dikin mala ve ava li cihê ku marşa îstiqlalê hat nivîsandin ev jî gelek li telete Kurdiyê hat ez vê derê hemû coğrafyaya ra silava Xwedê dişînim mala ve ava her bijîn. Weke ku wî jî gote işte wan rojê tarî Xwedê dîza nêne pêşa me weke ku Mehmet Akif Ersoy şairê hêja jî gotibû Xwedê me mecburî nivîsandina İstiklal Marşî Suruda Neteweyî neke ez dixwazim weşana xwe bi İstiklal Marşî bi Suruda Azadiyê biqedînim. Suruda Neteweyî netirse ji asîmanan nakeve ala sor. Heta ku hebe li welatê min maleke ava. Ev stêrka gelê min yê bibiriqe, eva min e tenê a gelê min e. Ey heyva nazik, gorî te bim ve negerîne rûyê xwe ji min. Carekê bikene ji gelê min ê agître, ev çi tûndiye ev çi tirse. An li te helal nabe ew xîna me, azadî mafê gelê min ê xwedaperest e.
Ez ji roja roj ve azad jiyame ez ê azad bijîm. Kîjan dîn dikare min bend bike, şaş dibin ji mêjiyê wî. Wek lêhiyeke harim, benda diteqînim û diçim, li çiyan dixim, teng tên ji min re derya ez difirim. Ger rojava asuyên xwe bi dîwarê pol pêçabe. Sînorên min hene wek dilê min dijî bi bawerî. Bila awte bikin netirse. Kî dikare baweriyeke bi vî rengî bixeniqîne? Bi diranekî maye ew cînawîrê ku jê re şarîstanî tê gotin. Heval, dijminan nexe nav niştimanê min. Bedana xwe bixe sîper, bila raweste ev êrîşa bêrûmet. Ê werin ew rojên ku Xwedê diyar kirine. Kî dizane, sibê yan ji sibê zûtir. Ku tel pêkir nebêje axe bizanibe. Bi bîr bîne bi hazaran bêkefenin dibin axê de. Ti zarokên şehîdanî ne eşîne bal û kalê xwe heyfe. Ne de vî welatê mîna bihuşt ku bidin te cîhanê jî. Kî ji bo niştimanê min a bihiştê nabe feda. Ger tu biguvêjî axê yê şehîd bibijiqin û şehîd. Ger ku can û evîn û hemû bedena min distîne Xweda, li cîhanê tenê min ji niştimanê min neke cuda. Daxwaza canê min tenê ev e ey Xweda. Destê biyaniyan nekeve sînga mîzgefta min. Ev bangdan ku şahîdê bingeha ole, heta hetayê li ser welatê min bang bide. Wê demê yê bi şadî secde bike ku hebe kewrên min. Ji her birîneye biherike hestîrên bixwîn ey Xweda. Yê ji erdê bipijiqe cesedê min wek zindiyekî. Wê demê dê serê min bilind bibe, bigihêje asîmanan. Li ser bab bihêje mîna asuyan, tu ey heyva bişan. Êdî helal e ji te re, xwîna me ya ji bo te herîkiye. Azadî mafê ala min e ku azad jiyaye. Azadî mafê gelê min e ê Xweda perest e. نوتو 7 سال بریان ها تماشاوانن هجا سرودا آزادیه سرودا نتوی هات نفساندنه محمد عاکف ارسوی نویسان طبی محمد عاکف ارسوی نهال حیات نویه که محمد عاکف ارسوی جه سلما آرگون ارسوی ترته کردی داویه هفته میکروفون خود رجی وکر لی ابلی گذاری کر. Tabii ki ilk kelime dedeciğim gelir ama o benim olduğu kadar bizim tüm milletimizin de dedesi. Her yönüyle mükemmel bir insan geliyor aklıma. Samimi, güvenilir, her şeyinizi emanet edebileceğiniz, vatansever, her yönüyle doktor, mütefekkir, bilim adamı, profesör, sporcu. Yani daha o kadar çok yönü var ki dakikalara, saatlere sığmayacak bir insan. Ama benim en sevdiğim yönlerinden biri vatanını çok samimiyetle sevmesi ve inandığı yoldan hiçbir şekilde vazgeçmeden dosdoğru yürümesi. İstiklal Marşı bizim kutsalımızdır.
ve onun satır araları çok önemlidir. Onu iyi okumak lazım. İyi anlamak lazım. Yani eğer Mehmet Akif'i anlamak istiyorsak yazdıklarını da çok iyi anlamamız lazım. Çünkü İstiklal Marşı'nda o kadar çok satır aralarında manalar var ki dümdüz okumamalı. Manasını anlayarak üstüne vura vura okumaları diye düşünüyorum. Ama İstiklal Marşı müthiş bir şiirdir ve dedemin dediği gibi çok güç zamanlarda yazılmıştır ve yine ölmeden evvel ona sorduklarında Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediğinin sebebi de bir daha o günleri milletin yaşamaması isteğidir. Yazıldıktan sonraki dönemden bir şey söylemek istiyorum. Nasıl inandınız da yazdınız derler dedeme. Başımızdakini kim görse inanırdı der dedemiz. İstiklal Marşı'nın yazılması şart olmuş. Çünkü heyetler geliyor, onların marşları var. Ama bizim tutkumuzu, bizim coşkumuzu anlatacak, bizi tarif edecek bir marşımız henüz yok. Bildiğiniz gibi yarışma açılır. 500 Cumhuriyet altını bir yarışmanın karşılığı vardır. Dedeme de tabii ki hepsi yazması. Çünkü birçok şair var. 724 şiir içinden ne yazık ki bu coşkuyu yaratacak bir şiir çıkmaz. Niçin üstadın şiiri yok dedikleri zaman bir yarışma olduğu ve para karşılığı milletine İstiklal Marşı olacak bir şiiri yazmak istemediği için. Ve yazmam diyor ama arkadaşları biz sizin için söz verdik dedikleri zaman biliyorsunuz söz dedemin ancak ölürsem tutamam dediği bir şeydir. Söz mü verdiniz diye 3-4 defa sorduktan sonra o zaman yazacağız der. Ve tabii ki çok uzun zamandır aklımda olan kelimeler satırlara dökülür. 2 gün gibi bir zamanda yazıp son günü teslim eder ve imzasız olarak teslim eder. Tabii ki mecliste o gün Mustafa Kemal de var. Kürsüde birinci defa okunur, tartışmalar çıkar, beğenenler var, beğenmeyenler var ama artık anlaşılır ki bu bizim İstiklal Marşımız olacak. Mustafa Kemal Hamdullah Supi'yi kendi yanına çağırıp bir kere de buradan okuyun der. 3. okuyuşunda dedemiz dışarı kaçmış. Ve bittikten sonra diyor ki arkadaşına ben iyi yazdığımı bilmiyorum ama sen çok güzel okudun. Ve o dönemler hala savaşın bitmediği dönemler. Ama o kadar inanmış bir insan ki bir gün bile inanmışından vazgeçmemiş, ümidini hiç kaybetmemiş, kazanacağımızı biliyordu. Mehmet Akif Ersoy deyince evvela bir aydın, mütefekkir, mücadele adamı olması aklımıza geliyor. Akif birçok kimliği nevi şahsında buluşturmuş özel bir insandır. Osmanlı'nın son yüzyılında hem çağının sancısını çeken hem çağın sonrası için bir umut aşılayan bir şair, bir mütefekkir, bir isim olarak hafızalarımızda yer alıyor. İstiklal Marşımız 2 günde kaleme alınmıştır. Korkma diye başlar. Ancak Akif'in daha önce yayınladığı, yazdığı şiirler dikkate alındığında sanki Çanakkale Destanı ile birlikte İstiklal Marşı'na bir hazırlık olduğu da görülür. Zaten bu yüzden hem Mustafa Kemal Paşa'nın hem Hamdullah Supi'nin hem de o dönem Ankara'da bulunan bütün aydınların bu şiiri yazsa Mehmet Akif Bey yazar düşüncesine neden olan hava Sevil-i Reşat'ta Akif Bey'in yayınladığı şiirlerdir. Neviya Mehmet Akif Ersoy, Selma Ersoy Ergun her waha mikrofon TRT Kürdiye re haber da ku awji basan episode yen kale xwekir taybeti me Türkiye jiber ku kesin ku me tamaşa dikin yani Suruda Netevi, Suruda Azadi bi Türkiye hatiye nefsandine jiber ve avay meji gobra neviya Mehmet Akif Ersoy bi zamanı kale xwe her waha bra axaftine ki bke me dublaja wi her waha me nekerem ve ki bejin mevane me stüdyene hece min ki ken sarzişte pırsım Suruda Netevi en bastken linefşa menu ya gence me cahile me nizanım çavaya mesela fikriyata wi dizanin yan ama tene dukhinin ne bişi Mehmet Akif nav dibistana na civakeda rumet kıymet reber o minakti xuyane veke 10 sal 20 sal peşini artık difekre dukhuna Ravş rında, Ravşa Genca, Ravşa Zavruka rında. Mehmet Akif rast bu. Cemui hamaset tene bu. Emji Mehmet Akif rast himdikin. Rast. Çiye kasevi himdikin. Fer
dersi wandızın yani tedgihin nasıl fahm dikin yani mesela nasıl yani jibelko evkavi fikriya ya ümmeti heye ya İslamiyete ya Müslümantiye heye ne teva perestiya viş xotine yani ma basa ve kirş xo yani evi ekiş duy rezi dabın gelek başa evi ekiş jibelko nifşama mühime tamaşavan ecam beri xo bidin efcar واره مین سرحده اکادمیسیانی ما سپور زانه ما درباره آکیف تبی کاچی گوتنه امریکا داری استقلال مارشي جملة تكيرة يعني استقلالاوي ناكي يعني أم ندبن هم بيزا خلكيدنا ondan sonra millete ma kesinlikle serfiraz buya o nedbin va güce emperyalista ya da جبون يولوجي أب حرية واعية أب استقلال واعية ذات النافي ويلسرا استقلال مارشية جبون يولوجي استقلال مارشي قيمتك مزنة ووقتها قد دوام لتيجو تنجي لقارشية تمام ملتها دبيجن دبي أم سرفراز بونا أم ندبن هم بيزا كسيدنا وجبون يولوجي استقلال مارشي مما كيف إرسوي تاني براما أو جي إنسانك زانب وكفيلوزوف أبو إنسان كي مفسري قرآن يجيبو شعرك مظن بو دیرو که در تاریخ ده özellikle در ناف قومه که ده شعارك مظنه که حقیقتا بوی رحی بوی هیجانه و بوی خیرته که تمام مقدسات خو عرضا خو kültüra خو تمامیلا مدافع کنه و تقارشی دولت خریب اجنبی ده که حقیقتا حتی ایروجی نیارتیج مرد کن افرح دایوانا که özellikle محمد عاکف جی به وسیله امی برحمت özellikle متخازنیات کن افرح ایرو اجمارا لازمه روجا چنقل ده اجمارا لازم بو سبیج ازارو کمارا لازم به گوان محمد عاکف ارسوی تی گوتن تشتا کو تی بیرامن میمار مانوی ترکیه تی بیرامن وک میمار کی مانوی ترکیه محمد عاکف ارسوی لی مخابن قدر و قیمت اوی جهیلا آواکارین دولت جمهوریت خاصتا جهیلا ذهنیت ترکیه بری و نهاتیه زانین و نهات لی وان سال داوی هدی افر آلیت افراستی درد که و هولی و قدر محمد عاکف شیر راستی اویجی هدی تفهم کرد. نا محمد عاکف ارسو یک جی گرینگترین روشنبیرن میه. او نتن هالبسوانه کی بهزه لالی کی واجی تکوشینره کی اسلامیه مفسر قرآنیه ورگر عربی و فارسیه گلستان و بوستان سعدی گرک باش زنه او حیا داوی عمری خوب و مت خبتیه و بونا یکتیا مسلمانان جهد کریه او دعا کریه گوتیه یا ربی تو جارک دن او شرط مازن کو مجبور خستن بونی ویساندنا و مارشی جارك دن نين سري مسلمان واتياوي قالك كورا قالك رنجة أنا حوجك وعمل سر بيعمل كو شعيد خوازة بجهنيما بفكرن قر معناه يبزانبن لجوربي تهاب قرن يكتياما تجارة خراب ناب. پشتی استقلال جمهوریت ترکی هات به دست کردن ev istiklal bir şekil ki uru hastanın bu Kürt, Laz, Çerkez, Türk, Arap çıqqas gelle gu irod hundure ve devlette de jiyana xo berdevam dikin gişab hevdur birati xuyna xo rjandin ev istiklal sadin pişti ev istiklal hastanın şiirik lazım bu yani ana ev istiklal merçi هندره استقلال mücadelesi خلاص buna Türkiye hürriyeta Türkiye özgürlüğe Türkiye pe hastendin ve ne anlatmıştık her harf ve her cümle ve her mısra ve mana per grante heye maneviyat heye şiret hene nasihat hene meşyardık ki ama bir şahsi vakta gumerol hayata vidnere insan ki ticeyi insan ki alimi insan ki bilgiliyi insan ki imanliyi insan ki ümmetçiye yani gerek merod ve penceredir Mehmet Akif Ersoy binare Mehmet Akif Ersoy değer ki ümmeti ne değer ki Türkiye Cumhuriyeti teneyi. Mehmet Akif nivîskarê İstiklal Marşiya Türkiye Cumhuriyeti bu warat Pariyê zêr xizmetek mezin kir û însanekî li înanca xwe jî di son derece samimî son derece warat parêz û cesûr bû. İstiklal Marşiya xwe jî de erkçilik têr tuneyî yani navê tu qewma di İstiklal Marşiya wî derbas nabe. Sadece sekinek wî millî sekinek wî warat parêzî di İstiklal Marşiyê de heyî. Mehmet Akif Ersoy ne tane rewşenbîrê komara Türkiye'ye her wiha Mehmet Akif ew kesên ku baweriya bi Müslümantiye İslamiyetê kirine her wiha
هلبستوانك وشاعرك أديبك جلين مسلمان تبعه جبركو هم فكراوي هم حزراوي جي جیانا ویدا جی ده هلبستین ویدا جی ام وی کی جی باش دبینن کو د سرودا آزادی د سرودا نتویدا جی هر وها وی کی مر بزلالی زلالی دبینه کو تجاری جی پیوا کان نتوی کی بکارنانی نگوتی ترک نگوتی کرد نگوتی عرب نگوتی عجم هر وها ده شی ویدا د بنگه ها ویدا د فکرا ویدا اویک مذهبیه ام وی کی جی زلالی بجن کو هر وها ما مسلم مجی و یکی گفتم هجه من محمد عاکف ما بحثی کر ما جیانا ویجی ما باش زانی دی طب محمد عاکف لپای خو گلک برهما جشتی مثلا وقت صفحات مثلا برهما که هجه شعری کتابی شعری کتابی شعری نه کجا برهمی هنه هجه من یکو دسته مدانه مثلا تفسیر قرآنی چه کریه تفسیر قرآنی اول ریاست دینی مقاولات چه کریه او حمدي يزر أحمد حمدي يزر بمحمد عاكف بوان مقاولة شكرية كود أو كي مقالك وتفسيرك تركيب بيسمن إجا أو تشارجي محمد عاكف كو وقت نخشي تشيبو تركيا تركيا شو مصري بيجيبو لويني بيسانت أما نخست ورا وشاندن وين محمد عاكف نخست جبونا چه ترساوی او بو گفت ترکیه دا ضعف رفرمی کل سر دینیر ضعف رفرم چه کرد ترساوی او دلمی جاندا ما آلاوی بدن خواندن یعنی لمی جی ترساکاوی بصاحب بله آیت قرآن او که نا ما آلاوی بدن یعنی لمی جاندا جی ترساوی وصابو از چان به آخرت داری پیغمبر بنهرن یعنی پیغمبر بنهرن أبي أو كريه دوستك ويها بيا مصري إحسان أفندي خلقي يوزغاتي بابي إكمل الدين إحسان والله بابي وي أو جي هوالي وي بيت المصري مدفونة أو دايا وي قلتي كواز نزور من تركيا وي بشوط باش دايا شوطاندن إجا مصطفى الصبري أفندي شيخ الإسلام كوري ويجي هبيا او ابراهيم الصدري و احسان افندي هردو بها راويش او طاندنا او مقاولوي دست مدا هي مقاوله كو ديانات راشيكريه او دست مزاج هي هجم صفحات بله برهمويه كو سر بخويا جيل تام بجي جلد وكيد مساله كي جاي هجم دست مدا تشتيكو هل بستينوي هناش خو بله هل بستوي هم صفحات هي بله صفحات خو تب هل بست حفت حبه بله كتابوية يكمن هي كتابوية ديامين هي سليمانية مثل سليمانية الفاتحي وعزدان وكيد محبة إجا خاطرة وهي وقت كان قال يكون ويسان إجا منات كاري نشام لوانا أورجينال نوية بله شابواني كيفن يا كيفن عم بيجن بله أبي كيفن هذا صفحاته بنا يكمنه كتابوية يكمنه اوا کتاب دیامینه بله دیامینه کرسیاس مزگفت سلیمانیه گوتیه ناویوی وعزیوینه یعنی وعزیوی اما به منظوم نویسانیه اوا کرسیا مزگفت فاتحه کتاب چهارمینه بله اوجی پنجمینه خاطره سر من خاطرات نویسانیه اما منظومه آسم هیه ایجا گلگه لرد بیجه یعنی سیان بله اوجی المصري وقت المصري منفي بيه المصري نيسان دي تشاب كريه بله جيم جغيني وي مقالوي زعفانا بله د او كان دا كواران دا د روزنامه دا زعف مقاله نيسان دي جغيني وي ترجمه وي زعفانا جا عربي چند حب کتاب ترجمه کریه اغلبی وی هاتیه چاپ کرد دمام جی هندک ما هجه من معلومه سبیل رشاد ده جهر و نویسان دی او جی سبیل رشاد شا اول چاپایا داویج دسته مده او که استقلال اول وشاندن ده قمره بله اوا اوهان هاتیه نویساندن هاتیه چاپ کردن سرودا استقلال سرودا آزادیه سبیل رشاد ده اول خاطیه چاپ کرد بله هجم سبیل رشاد هی تازه جی دیسا درس کرده لعنقره درس کرده بله بله هجم سبیل رشاد تازه درس کرده بله
مالتا آوا به مفید خوشت دست خوشیتت که غيويش خي كتبي جي هجم دمام جي زعما ما دمام قنما كان حب او كي رشنبيري عربا كتيبون او كون ترجمه كريه ترجمه تركي كريه وان وشانديه نویسکار لیکولینر و جواکناس مفید yüksek stüdyo هجم مالتا آوا به خودش ترازی خودی که مانیت نده ما مست تی سرچاو سلسله هاتی داویه دوسا چت کار بجند در حقی cennet mekan Mehmet Akif Sürü'de azadıyla diyecek ki gelimin bovariya xodedi ki mavşi azadiya mavşi hakiviye diyecek. Le Mehmet Akif İstanbul'u tek Kastamonu'yu kutupeki dedi Kastamonu'yu bira tamaşavanı var evi bu kuyunun. Le sabahat mühime girince gerek evi Portekizci bu kuyunun bu fikrin. Em evi diyeceğim. Bele. Serçavara, sersera hecem ki serçavem sersem rahatı. Malata avabe. Notu 7 sal beriyana ha Mehmet Akif Ersoy Suudan ethevi. Suruda azadiye nerisan. Mehmet Akif Ersoy bra rahivi şad beko neviyenwi yani em li du şopawine. Bi hinceta ümmeti her vaim jivsad fikri. Hatta haftiye kadın vine de xeyri xoşiye da. Kadir rahmet